your best YouTube channel. Why media. Why media. Achirungi kyokola okuba nga oli kwa media kitwizaamu amaani. Yasaba abayaka bakali kusubscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira awaife busidombi kado bambi nga muri kumbona embozi yena yuti nungi embozi yainamiza anchaire kuko omukairo ono nzali Elizabeth embere yuti nungi ali wana yadoba budobe ekyokulya endia ntono obwidanda ibutono akulire emyaka aikisinga kuba kibi kiri nti bambi omukairo ono yalwala ekirwere ekyokutengeeta amaze ibanga kimusumbuwa wabulanga obwidanda ibunafu bambi so tumukyalire ku wano mu bitundu ebyentinda mu disu yeiganga bambi twogere kuko naye ku mbozi ye tomana oboli yesobola okugema ku mutima wakuba oti ndiko kunaka soda Yolisigira n'akatiere twalira ku kudada oyo so dada je bali kale kagemere ku ebikuluma bidakubona ndigano nti era nga boli kumona so ndikubona nkwagaine wanonga ndikubona oti eme muno muifumbira ye oli kutengeeta ino ekirwaire kino kyakutandikali muna kyendwire ku kyaidawo mpolampola aye nigengeme gama nimulonsasira lwisi nigendye emere wera gano olw'okugema mu ngalo nga tisobola abakabati plesa ki eri bayenderedde ekiso gatuulira tutwidi buno bulwaire kibuno abasobola kuba ki oba abantu abandi ab'okukyalo abandi bangoba ati plesa abandi ati misiga ge giba gizibikire ati butyo bwosobola okuba emikono okutengeeta gityo n'omutima gano naabona nga neno enani yeno tikuba ntinda ani yayo nenumeno yobona omanoti ani yazimba era ku mutima kuno olina ebirwaire bingi olina pressure okutengeeta ndibona naniya byona ninabyo era bwe bintanuike mbeera irala bubi so butika ibino ebyani yaidali yaida nga nkali muto yaida baba bakobye okugirongosa bakoba ati ey'okumutima nzibuzibu ati y'okumutima nzibuzibu kale naatuukaawo mumbeera yobeire muno aniya ekutawaniza etya entawaanya era entasesemaku naalumizibwa bubi nabeera irala mu mbeera embi yene ate butigana amakono nga bwenkokobeire abandi ati misiga lwisi giba gizibikire abandi ati pulesa lwisi nekokola etyo kyoka tutuka kukwawo nibirekerako okutengeeta birekerako wogema egama okugitolawo niye kuba kugema kintu nti kukironda gansi ekyo buno obwala bwasisigala kale nebyo amaze banga kingo bano wenka nkwagana oli wenka gano kasoko bano wenka kasoka muze yavewo omukumi oba wano wenka mbawo zenka era ntero okubawo zenka awe ofuni omuntu ngobo wamukoba otindayira obuva ontereku ontolereku okutolaku wabona okujokola lwisi gawamu nga ndi kutugumira okutola kugesada so emikono nyo tujikugana nti bakufumba kintu otole kuziiko ngoli kufumba ntola kwaye nkobye nti genda okukiyisa oba okukitola ku lwisi kyenda kuyiyika kyona kuwamu kale nebyo ebyemikono gyantandika gityo kale natuuka ku bizibu ebyo ntyo tibwe nalinga
nali mukazinga nekolera emirimu gyange. Wali kikola walamba okwo? Aya bagano buli kirwaire kiringa bakikoba ati jayo omukaire owere kwoyo buli kirwaire oba musudano gutamuluma alina aniya eka koboti buli kirwaire ebirwaire bino akubanga tubaliko abakuba ati ku kyalo kuno biwere wano ati biwere wa Elizabeth nabirye so buli sawa eno ebyendya wano endya eryetya nkwagaine endya olukugibona nyizira era nebyo bire byoyagaine nti byabaire bogo yameka biri wendyako ani yawo n'abanjese ekiro kyobona ekyo kyofuya ndebanga ati awo n'abantu ese okulya nzira naire nteeka okuga amazima era obuyambi nina nzira butono n'amaani abonanga gasebengereire ebyokulya oliwo katonda katonda n'abeesaawo ofuna ekyemisana ekyeigulo kabiri osaba olwisi ntondukirawo onkoyo mu myaka gyo 8 myaka 8 okasobola were kujja kutambula nakabagobagaawo mbe ebyembago nze nabikomya kyenda nkulimbe olw'amaani nendya bwendya entono tiba n'amaani nzirira mu irala maani era omona tyenda nkulimbe niwobuuza oba balinana bange ebyo benaire so tukobera kukudada kulambala engeri yolambalamu so okulambala lumbe lukuluma kuba tudi bulungi nti olumbe lutera kuluma bwire luluma natyama nze nasigalira kutyama ngatyama butyame nga ebirowoozo bikomagala eyi nti omuntu oweekoleranga nasigala kutuuka gano neeyogeza oti sekabiri tuli babiri mu nnumba ekyalo kyabanga kirambalira obwire engeri oli kubulira otyaime ntyaime endoolo ng'ezirana mu maiso naire anange bizibu so buti obudagala obukubeesabeesaawo ofuna otya eriyo ku amagezi gagona oba oli ku lubirizi nze tunwa lubirizi olweira wakuna olubirizi n'olweta onina muvu n'okuna oba oniwededa awo wakoba oti n'atondokako kasita otuuya nako ng'oba okoba oti obulamu buyize nga weena bwaidi dera dibanga place ebayo obukerenda bwa pressure bone emberebere nga takusobozesa kufunayo ku bukerenda bwa pressure kitera kubufuna nte nga bakoba ati omira bukerenda bwa pressure ofuka ino nkunkumula ino okideni pressure soboka nga pressure yakabamu kuba nebimu ku bintu ebya pressure okutengeita ino okwo kusaanalala deni n'okufuka ino abasawo batakambe babonera kuku so iwo bagano mumbere eno yolimu eyo obutaki kiki ekikwidda mu bwongo biki byolowooza wakoti singa abo nakoba ngolini n'abaana mbaku ne bansuulizaku waire kamere waire bunaani busukaali nga buno eriya omwana gye bagaira ndeeteire obutabo bona okundagana obona akavulumaku oba ontaireku nga bwobwine nobona okwenda nteeku nfuna ekyokulya so oliwo abeeyo nakulumirwa ng'alikwenda oba oli akuyambeku wawo oli obubi eino nga gendi obubi byona ni gano gano n'okulambala n'okulya okulambala ki kikuli kutya oyenda wabaaku n'akagonvu watondoka kuku wona bakuyamba kuku aye wo ozirabya kale nga mu paliso empube yakiryalya kiti kyawaayo mekabiri wokasita oba ogeni buli kintu kikulemesa
empube yo yamba okusuza mu numba yo ezira wakusula kaya yaida mu numba kaya akulya oyo mugeni abamu empisa oyo aziramu zira kyakola tunako mugeni azira mpisa nga mpube wagitoola nga erikuddala kuliya amaadi gagikuba wajamba oti amwidde musule ku numba kiyatukira kabiri okuniriza mwene mukwira ku mupaliso ya lumaluma so empube dona kizibu wano ndona nina kizibu era wawulira nga diriko kuba ku kiyumba wakoba oti leero bali kundigula mukaire byena kubisekebwa nti naali kumufu yeena aseka bayogera ekiru olwogera yeena akola ki aseka onkobye mbwempube dikuba ku numba walowooza teero no bano ni Elizabeth bamutwale bamba okaire kale omukaire kankoleke kulamusa kubambi ono omukaire olunaku lwa Good Friday nsazeewo okukyairako ku omukaire ono mbaire mpulira nti omukaire ali mu mbeera mbi nakoba nti ndakujayo okwo so mbaire mukubize bize naka nti kanje kukuwa omukaire olunaku luno tini Yesu yafa tomana olunaku luno osobola okuba emboozi y'omukaire yakugemako waba n'akasukaali asobola okumuleetera gano twayambayambaku ku omukaire Elizabeth ali n'ekirwaire ekyokutengeeta atengeeta bubi yaba ni aniya yamuzimba kuva buto bayenda bagisale wabula ebyemberedde ekyalo mudiidi ajja kufa omwana timumusala biki bityo deni ayani yazimbira era butisano yafudumuka deni n'empube dona azabya kusulaku ebyalira azira byokusulaku n'empube dakusuma empube todi wakubukerenda baba wotabanga buno bobaire n'ekisa n'okoba oti dada onanwamu obusukaali nompe kasente ngako woba onambye ngobo nkyebaliza Katonda nakoba nti agali Katonda tigaba kutya obona Wuno unfunye ye mfuluime nga wamonanga omulani nga Katonda akoba ati mfuluma agabeewo akubona mami ebintu bizibu bambi embeera ya dada tinungi wenkuba nti embeera tinungi ng'oli eyo osobola otagitegeera kuba toli gano aye nze ntuuseeko ku wano nagibona ebyokusula waaba bambi embeera mbi ndagenda ku wano aiva aliwo ava kufunana ali kumukolerako ko ivu eryo bino ivu balieta baterino balieta bateri ebiryo aisusa balieta aisusa bakwagana dada nga aisusa ligano yayeta abamukube 2 bamutondoleleko ko aisusa ngali ajjo okuya tuidio baja kulira ku aisusa ajja kulira ku ki nkali kufuna kyakulya so bambi biti ebiri tujja kuswika wano obeyo ngosobola okuyamba ku bambi dada nkoyo na kulwa Good Friday nkobyo nti kanje kukuye dada bankobera ati embeera tinungi nkobyo nti kanje mpaye ku n'omukaire ono tukatutwaya ku n'abakaire bano batukobera ku kutoma n'obuuli awo osobola okubeeyo mbozi ya mukaire yagema ku mutima twabanga tumuyamba dada nze kankoleka kangolole kale ayo wange yendi kujagala busedde mu bikado owulirayo oku mpulira buwulira ati busedde ali eyo mukaire gange ali eyo yena mugonvunga iye bamweta mwoyo zawujja mwisenjiya omona mukizo oti mwina ali eyo yendagaine oti akulamwisa ati wakoba ati guva mu njira gwatuukeeka lwafuuka Luganda. So dada kankoleke ofumbo obuntu bwo bava okumuwako iyo emuza kisafu okuleta ku dada ono obuta bwali kutanga ku wano haitagenenga nokuta kuziko tasobola omuliro enga atengere ditengeta mu akasepe kyokugema obone yalanga bambi okalubu bwa amani so embera neyo sobola okutuyamba ko kuwaba niko dada webayo kokona wa kensobola obogemesa ko musobola okuidayo na tutweda twabona owulire sowe wa Katonda kyonka kale kankute musala zena ndi kusiba atege nsiba ino nsaba ino ina kale nabona ngankalubiriziba nubese nimo
buli ndwaire nti omuntu bulojja tokairira buli ndwaire ogisoloza kale so olumbe luno olukuluma obuyambi okusoma buti okufuna obwidandabi gano n'okubawo nzira buyambi kyekyo ndogera amazima kuba amadwaliro gali galeyiyire nakabu ntambula ntya mba nzira ngeri etambula kale nekyensigaza naatya amagaka nze nziraga enkopa nti ndi kujja awola obukala obubirivu tiwaninda gaine tindi kutengetera omonengu nolingirira ngo era oli kuwumona so bano bamuleka bakaluse batya okubaawo abo bali awo batyo nzira nti abandi batyaime olw'esente dde okusoma nebyo byeninabyo kuba mukama wange yajjaira Swingle experience season 3. Nibo sabire sala dindite. Nibo ko Ifa badongola babiri. Abasibu tulijja kuba kakasa sala nokuvolwa lero. Tena kwa domwezi nga 17 omwezi ogwokutano. Kujinje SS tulijja kuba experience. Yakubayo na lo. Echo koyogera oli mulieta mani banokora abantu kulungi bategere kitu kuchene ni swengere family. Etege komukolo kukasinze kubanga nomuta. Tubakubendo nga mukebe musirika nakutwaza ola kwa mwana omusada omukobote ebyo tikabidya tikakali mawuliro okwenda mukamwino yafuka byananjo obutuzi tukabidya omusada we yanobyote ebyo tikabidya otatyanga bigambo okugogerwaku